How much fuel are you going to put in? I'm putting in a full tank. Yeah, that's the problem. I mean, people like yourself, you come here, you fill up, and then you can't afford January. Just do half of the tank. We try to save. I mean, then you take all the fuel. Sorry, I can't afford what? You can't afford January then. Are you overspending then? Rather take half. I mean, we're in a spending time now, sir, a saving time. I mean, you're driving a fancy vehicle, but can you afford that fuel? Sorry, I've never had so much stuff in my life. No, but really, are you going to pay cash or card? I'm paying off my card. And then it's going to jump. Because we've got a lot of people, you eat yourself fat at Christmas, then you come here, you can't afford it. I do what? You eat yourself fat, full. I mean, the whole family, you eat yourself fat and then you can't afford all the fuel. I'm just doing my work, so try to help people not to overspend. That's all I'm trying to do. I mean, you fill up. I mean, it's a lot of fuel you're taking. And how do you drive? I stopped here to put in fuel and you're telling me I'm filling myself up. You're eating too much and then you can't afford because your card, will your card go through? Ek's Afrikaans meneer, gaan jou kaart deurgaan? Kan jy dit bekostig? Wat kaart wil jy gebruik? O, jy het meer as een. Okay, en jy kan dit bekostig. Natuurlik, dink jy gaan hier na toe kom en maar dit kan 'n show wees, meneer. Dit kan 'n show wees. I mean, it's a fancy bakkie, but can you really afford this bakkie? This is the main thing. Ek pla jou nie. Is jy getroud, meneer? Het jy afhanklik is? Jy sien, dan overspend jy net die hele blerrie jaar en dan hoe moet ons 'n land beheer as mense soveel spandeer? Hier ken my, ek kom hoeveel keer hier na. O, jy's 'n local, not van Gauteng af. Ek is nie 'n local nie. Ek het hier gebly vir baie jaar. Jy sien nie eens 'n nommerplaat nie. Nee, dit gaan nie want dit is 'n nuwe kar. Exactly. Presies. Nou jy sien dan kan jy nou sê, jy het daai nuwe kar verlede jaar gekoop, jy gaan hom nou eers registreer en dan gaan jy hom nog teruggee ook want jy kan hom nie bekostig nie. Kyk. Ek is nou klaar gepraat. Ek pla jou nie. Maar meneer asseblief tog, moet dit nie meer rapporteer nie want ek het twee nee meneer, hy's on my fire. Ek het 2 complaints die oggend gekry. 2 gekry alreeds hierdie oggend. Morney gaan nie moeilikheid vat nie. Hy gaan nie. Jy ken hom. Jy praat van meneer Strauss, Morney Strauss. Ja, Strauss. Jy ken hom persoonlik. Ek ken hom persoonlik. Meneer asseblief, kan ek jou 'n biertjie of 'n ding koop? Nee, ek drink nie. Ek kan sien jy's 'n drinker. Ek kan in jou oë sien jy's 'n drinker. Jy kan regtig sien, haal net daai bril af wat ek sien meneer. Ek kan duidelik sien jy's 'n drinker, regtig waar. En asseblief moenie complain nie meneer Strauss sal my fire. Hy sal my onmiddellik fire. Nee, dis nie my idee nie. Ek het nou eers hier begin. Hy het my aangestel nou om seker te maak ouens soos julle wat overspend nie. Ag nee Jerome, julle moet kyk hierna dat mense soos hierdie met fancy karre nie te veel brandstof ingooi nie. Ag waar. Hulle kom hier aan met hierdie fancy karre en dan nee meneer asseblief tog, moet nou nie onnodig. Wat het jy nou vir hom gesê? Ek het net gesê dat ouens soos julle moenie overspend nie meneer. Dis al wat ek vir hom gesê het. En ek het klein kindertjies en ek kan sien jy raak nou aggressief. Die rede hoekom ek aggressief raak is omdat ek kom hiernatoe om brandstof in te gooi. Ek het niemand geplan nie. Nee, ek verstaan dit en ek vra om verskoning vir dit want ek moenie my werk want ek is soveel klein kindertjies. Maar jy sê ek eet myself dik. Die enigste een wat dik is hierso is jy. Nee meneer, maar ek meen ek is op 'n budget in elk geval vir Januarie, net vir Januarie. Jy's dik. Meneer, my naam is JD Heinz en daar's my kamera. Dis my nuwe prank show, JD Pranks. Wat is jou naam? Japie. Japie. Jesus. Jy gaan vir jou moer. Just wait for the folks. Oh, you was fun, Japie. Enjoy your boxing day. Kan ek dit op my show gebruik? Ja. JD Pranks, dankie Japie. No, sir, that ball is way to the right. Guys, really, if you can't play, pick up, walk through. This is embarrassing if you can't play. I know it's slippery, but I mean, do you've got a handicap? Where do you play golf? Where do you play golf? No, but I mean, look at that. That's a shot, it's way right. Oh, don't come with that bullshit. No, it's raining now, you can don't come with excuse that us. bullshit We have with to me. play golf, we're not Yeah, but really, that ball is way to the right. Just go. You go. You guys are now Go. upset Go. because it's raining. Oh, let's go, please. I'm not a player, you guys are the players. What Thank if you, you sir. chipped in the hole? Huh? No, I've don't got come with no that bullshit. control Please, about that. just sit on there. If everyone plays like this, No. we will never finish today. Never. I mean, you will sleep here Really, tonight. what if he chips in the Next, hole? please. I don't think you've got a handicap. That's I the don't problem. have a handicap. You want to fucking go search my name? Where are you? There's been just first place, sir. That's the way you play. Oh. Straight, not way to the right. Oh, is Give it? me Is lessons, it? Is it? Where do you play, sir? Where do I play? Yeah. Go fucking search my name. Do you want my name? I need Go to know search where it. you're playing. Go I search don't my care name. Where do you play? Do you know? Don't give me Can that. you just go? Go, You've got an man. official handicap. Just move. Sakes.
I mean, look at this club. It's professional fuck off. clubs. You know, it's Cleveland. Listen, don't touch my fucking clubs. That's also much better. Not like this guy who can't play. That's much better. Don't come with that bullshit. Listen, yeah. Listen, just please go. Who do you think you are? I'm the course First of marshal, all, Saki. I don't give a shit. You Alright, don't then speak to a fucking person like that. This is Blue Valley. This is Blue Kick us Valley. off the fucking It's a course. professional golf course. Kick us off the course, please. You probably remember at one of these Mickey Mouse golf courses where you do whatever you want. Oh It's my Silver Lake's a fuck. Mickey Mouse course. Don't go there. Oh, Silver Listen Lake. to me. Don't go there. It's Silver Lake's a fucking Mickey Mouse course. I At a don't belong 13 to a handicap, club, so Mickey Mouse Give handicap. up now. Yeah, not like this guy saying. It's a 13 handicap, you've got Mickey an Mouse handicap. handicap. I don't have any. That's okay. So you can play, no problem. Just take. If I Sir, play a worse, normally on a we tee, come you're here for quiet this shit. when other people We play. come here for this. Now shit. you're making a moeser lawaai. You fucking insult me. Just play. You first, insult sir. the way I play. Apologize for this man. He's throwing a tantrum here, and I don't know what is his problem. It's not right for you to It is not How right. can you say that? That's Tell me. really a cock You shot. say it's a shit I'm shot. going to do the That same. person come. How can you fucking tell me Come. it's a shit shot? Hit the club. Yeah, come. Hit the club. Hit the club. I'll give you a fucking ball. Come hit the fucking club. Bring me. I'm telling you, sir. I'll try my best. I'll just. No, not What today. did you Not smoke this Okay, morning? sir. Really? So do you see my hidden camera there? He's been pranked. Let's laugh. Oh no. Give a good smile there, sir. No. Now you must be embarrassed. Now you must be embarrassed. No, but this is bullshit. Yes, sir, this guy was upset. Sir. I'll never come to it. Have a good shot there. Shit like that. There you were upset. Sir. As jy hierdie goeters weer indruk, is dit ek en jy. Jy pak dit ordentlik. Hoor, is die laaste keer. Hierdie is te vol. Kyk hier, dis te vol. Sit nie te veel in nie. Haal uit daar en sit dit reg en jy luister nie. Doers, the doers are the useful things. We call him a half a doer. Okay. Okay. Hello. Okay. Hold on. Ja. Just hold on. Hoekom vat jy so min sakkies, mevrou? Want nou druk sy die goeders in omdat jy stingy is en nie genoeg sakkies vat nie. Dit is 'n probleem vir ons. Is jy Ja, maar- suinig? Nee, glad nie. Nee, ek dink jy is Dat suinig. ek net vir jou sê, as jy weer vir iemand klap, soos wat jy nou nog gedoen het, gaan ek nooit weer na hierdie spaar toe. Verstaan jy my mooi? I don't give a shit who you are. Piet Libbe, I don't give a shit who you are. branch manager. I don't give a shit who you are. You do not smack your employees in front of customers. She's doing a terrible job. Sy doen nie 'n goeie werk nie. Nee, dis nie goed genoeg vir my nie. Jy staan nie hier en val klap met papier. Maar sy luister nie. Ek praat en sy wil nie hoor nie. Moenie vir my sê ek synig. Ek pak nie die goed. Mevrou, maar ek dink jy is suinig want jy kan Jou. as jy meer sakkies Jou. Mevrou, kan ek Jou. Mevrou, kan ek vir jou Nee. iets sê? Nee. Jy's uitgevang, mevrou. Vir wat? Skiet in die wit van 'n mevrou. Ah, dan give a shit. As ek kom. Kyk gou hierso. Kyk gou hier. Kyk gou daar nog 'n kamera, daar's 'n nuwe movie. Daar's nog 'n kamera daar. En ja, maar- It was terrible. Remember my solo coming out. Afrikaans of Engels? Afrikaans. Dames, ek is van Sail. Ek kyk net oor die algemeen na die hele perseel. Is julle al lank hier? Yes, Ja. ons is Ja. Ek is net bekommerd is jy weet die alkoholgebruik. Drink julle baie, is dit die eerste of die tweede bottel? nee, dis die eerste. Ja. Kyk, die probleem is ons dames kan nie alkohol goed hanteer nie. En die ding is net vir party mense is 1 glas genoeg, vir party mense is dit nie. Is julle tipsy al of is julle nog okay? Nee. Ja. Ja, ek wil liewer vir julle vra as julle liewer vir ons dit net bietjie water met dit kan meng. Want ek is bekommerd. Te oordeel hoe ons
drink nie. Ja, maar vrouens raak gou tipsy dame en dis 'n probleem en ek kan sien julle slaap baie meer, jy weet, Dis in die giggly, algemeen. jy weet. Ek kan agterkom dit Maar ek geniet nie hierdie gesprek nie, so jy kan nee, ek is jammer, ek wil nie ek verstaan, maar ek wil nie van Sail. Van Sail. Ja, ek het nou al reeds van Sail senior. Ja, ek het nou al reeds 2 klagtes vanoggend gekry. Ek wil nie mevrou ook 'n klagte insit want die eienaar van my Ek kan fire. 'n klagte insit want ek voel dis onvanpas. Jy weet nie of ons in ons eie karry is nie. Ek was vriendelik dame. Ekskuus, het hulle gekla oor ons? Nie oor julle nie, maar die dame het vir my kla, sy lyk vir my tipsy toe ek aangestap gekom het en sy het begin argumenteer onmiddellik dame. Kan ek vir jou sê, ek kom van Gauteng af. Oos van Gauteng. Ek het my vriendinne meer as 'n jaar ons gesien. So dalk is ons 'n bietjie welder as die ander, maar ek belowe jou ons is nie. Okay, maar kan ek wil nou nie vra ek wil nou nie julle moet dit nou mag drink. uitnoem wat ek nou sê nie, maar dan gaan die moeilik die dames nie langs aan nie, het 'n klagte ingesit. Maar moet nou nie daar kyk nie asseblief. Die Frans het nou net gekom sê. Ja, dit gekla, dit gesê loud en hulle voel net dit is onvan. Maar ek moet sê toe ek hier kom, dis presies hoe hierdie dame opgetree het, hoor. Sy het hard gepraat en sy het my aangevat. Ek het op 'n stadium gevoel sy gaan my aanrand. Rarig. Ek het begin bekommer vir my lewe, my lewe het vir my in 'n mate gevoel word bedreig. Mag ek seker of werk jy hier? Is jy deel van Ek is aangestel verlede week, ja, as die bestuurder om te kyk na vrouens soos hierdie wat te veel drink. Moenie aan my raak nie. Moenie aan my raak nie. Loop asseblief. Dan maar jy het aan my gestamp. Ek het hier naby gekom. Jy sien sy is onder die mevrou, ek gaan jou laat blaas, hoor. Asseblief nou die. Ek gaan regtig laat sê blaas. Ek dink sy is onder die invloed en nou gooi sy 'n sien. Die mense langs aan het gekla. Kyk net daar. Kyk hier is nou sy bitter ongelukkig. Kan ek jou Ja. vra? Ja. Jy praat ook hard. Nee, ek verstaan. Ek En jy verstaan. maak almal ontstel en ek het nou net gekom met vakansie. Ja. En hierdie vrouens was nog nie Ek verstaan. Hallo meneer. There's an issue that Ja. you're drinking alcohol. Yeah, so this is a problem At a alcohol. and she's making a scene, sir. She nearly slapped me because the moment I said alcohol, she turned around and she was very aggressive. This lady is calm, but she was very aggressive. Kan ek vir julle ietsie wys? My naam is JD Heinz en julle is op my Hidden Camera prank show, JD Pranks. Jy was beautiful. Oh, kom swaal my lekker daar. Wat is jou naam? Caitlin, wys net daar en sê ek het jou uitgepak. Ja. Toe ek so maak nie, moenie aan my pak nie. Jy was naby, hoor. Jy was naby. Guys, it's just a Hidden Camera prank show. We film here, JD Pranks, all a joke. Can I use this on my show? Thank you. Give them a nice hand. Thank you so much. What was your time? I didn't check one. Okay. So don't take this personal, but this is parkrun. We've got a standard we want to keep up. Most of the volunteers that we communicated, you are walking all the time. And the problem is, it's embarrassing for us. You know, I don't mind if you want to use a facility, but there's a certain standard. I mean, we've Can got I a certain stop you name. right now? Yes, sir. Have you asked me why I walked? No, sir. I injured myself. But that's My not our right fault. knee is. I tore my right meniscus. But then you shouldn't come and walk here, sir. Go I to a tore it bushwalk. while I was f***ing running, mate. Because it looks embarrassing. All my volunteers Listen, contacted us. I don't want to tell you to bugger off, I'm just doing work. but you're doing the wrong work because you asked the wrong question. I injured myself. I'm a first league golf player. Are you playing golf? I just injured But myself. this is not a golf course. This is park run. You know, this is not on for me. Sir? Meneer? Speak to my wife. Sir, ma'am, is this a golfer? Or he's just saying this because he's claiming an My injury. regter meniscus so pas geskeur toe ek gehardloop het. Die Meneer, ou sê asseblief, vir my, mevrou, kan ons ek nie daar embarrass gaan nie, hulle omdat ek asseblief. loop. Ons kan nie voor die mense praat nie. Net just keep it private, please, sir. Jy gooi 'n tantrum You soos 'n keep it seun. private. You're throwing a tantrum like a 7-year-old. I mean, this parkrun will fire me if you complain that I was rude. I wasn't rude. You were rude. Really? Yes. But sir, you're embarrassing yourself. Stay away You from a said place like this. I am. You know? Do you've got a friend? Do That's why I walked away. Do a bushwalk. I wasn't going to have this. bushwalk or any other walk. Is jy Afrikaans of Engels, meneer? Want regtig waar, ek meen dit is onaanvaarbaar vir die naam van ons parkrun. Kan jy imagine nê, die jong generasie wat kom kyk jou tye. Hulle sien hoe jy struggle.
Injury, okay. But jy sê, you claiming it. What knee is it, sir? It looks more for me to the left knee than the right knee. I must be honest. Because when people come here, they're tired, they claim injuries. Saw this, saw that, because they're unfit. You're probably overeating at your house, you're not fit, you play too much golf, not spending time at a proper sport training. So this is not on for me. So you're welcome to record me because I'm just doing my work. You know what I'm saying? And I'm used to this because the organizer said, Van Zyl, people like this, we don't want them here. I apologize for this. No, you don't apologize. You just have told me that I, as a regular golfer, eating too much at home, shouldn't come to a park run and walk. I didn't That's say what it you in did that say. way, sir. No, you did. Did he say that? But do you braai a lot? Do you braai a lot? What is a lot, in your opinion? For you, probably you're braaiing 3-4 times and you're taking a kappikie and then you want to come and do a walk on a Saturday. You know? Do normal sports, sir. Get yourself fit and then we won't have this problem. Because we want to raise the standard. We want to raise the standard of the park run. It's not a park walk, sir. Maar meneer, my naam is JD en ek's nie van Zyl nie. Jy's op my versteekte kamera op die prank show JD Pranks en jy's 'n setup. Jou bliksem. Jou vrou en jou seun nê, het jou gesetup. Hy's kwaad. Ons het ook gevang. Dis mamma gesien het. Dis mamma wil vleis gooi. Meneer, besef jy het vir 'n half minuut met jou mond oop gestaan, so geskok is jy. Alright, so doen my 'n guns, kyk vir my in daai lens en sê JD Pranks, jy het my. JD Pranks, jy het my. Jou bliksem. Wel En dan. mag ek dit gebruik op my Ja, film? jy kan. Kan ek jou net met die hand groet, nuwe workshop manager. Kan ek net 'n woord met jou hê asseblief net? Ek het nou nie begin van Kaapstad af, né? Die ouens hier, die goeders nie goed kom stukkend terug. Jy kennis van hierdie toerusting wat julle hier. Nee, glad nie. Ek het eergister begin. By die, waar werk jy? Ja, by Wilson Bailey. Ek Ja. hulle hoof konkreet Ja, maar die probleem is ouens soos julle hier lankal by die plek, nê. Maar julle het nie kennis nie, dan breek julle ons toerusting. Verstaan jy wat ek bedoel? Het jy kennis van die toerusting wat jy hier? Ja, ek het kennis van die toerusting wat ek hier. Wat hier jy vandag? Ek het hier vandag 'n plate compactor om Maar weet jy my ding te operate? Ja, ons weet hoe om te operate. Maar dan kom jy goed stukkend terug en ek as workshop manager en moet dan sukkel met die Nee, nou goede. maar jy gekom om my kak te soek om ek goed kom hier by jou. Nee, maar die goed kom stukkend terug. So, En ek het van nou Kaap, vir jou 'n stuk in die masjien teruggebring. maar in die verlede? Het ek al vir 'n stuk in die masjien teruggebring of jou manager om my kak soek. Nee, maar dis ouens soos hier wat nie kennis nie, nê? Hulle moet eintlik ander werke gaan doen, maar nou wil hulle Hartseer, ek is 15 jaar 'n konkreet voorman. Ek Stefan Nuut is die jongste site voorman nog ooit gewees. So loop so kak met iemand na agter. Nee, ek het net 'n werk om te doen. Rian het vir my gevra ek moet skoonvee. Julle ouens kom by julle hier toerusting. Julle weet nie eers om die donder so goed aan te sit nie. Ja man, ek weet presies wat ek doen. Meneer, asseblief nie voor die mense nie. Hier's ander personeellede ook hierso. Soek maar nog die kak kry. Ek Rian, dit is onnodig. Jy het gevra ek moet vir kliënte sê dat hulle moet die toerusting moet hulle kan hanteer. Ja. Die man, nee, het onmiddellik gesê hy weet alles. Hy werk al blykbaar 20 jaar op alle verskillende sites. En hy het al die kennis in die wêreld. Sê kom wie was Rian se eerste gou hier gewees. Voor hy nog verder met hom gegaan maak. O, jy gewerk? Ja. Nee, dan vra ek om verskoning. Nee, Nee, asseblief tog meneer. Jy so beklaar. Ja. Jy het aangeneem. So jy het gesê ding soos jy net sê vir gesê dit. If you f**k around you find out. Nee. Vandag jy Ek het nie geweet jy het hier gewerk nie. Jy het nie vir my daai inligting gegee nie. Ja. So ek vra om verskoning vir dit. Ek skuld jou niks. Wat drink jy meneer? Niks. Ek koop vir jou 'n biertjie of 'n ding? Niks. Ja. Asseblief die situasie is waar dit is. Ek sal dit verder vat. Maar kan ons dit net onder die tafel sit hierso Nee, want ek gaan dit nie onder die tafel sit. Rian, ek het regtig, ek was kalm geweest. Ek het nie een keer Jy ken my baie jare. en jy So die houding wat jy wou nie gehad, broer. meneer, maar ek het 'n slegte werk oggend met gehad. Dolce. Jy moet verstaan, ek het ook nie 'n lekker oggend gehad nie. Ja. Ja. As ek my vrou my bevolk maak by die huis kom, haal ek dit nie by my werk nie. Maar kan ek voorstel meneer, as jy met die toerusting in elk geval werk, dat jy net die baard sny in any case, want ek meen die grease en die goed kan vassit aan die baard. Verstaan jy wat ek bedoel? Meneer, kan ek vir jou ietsie wys daarso? Los, is klaar. Ruben, Meneer, plate compactor. my naam is JD Heinzek, is akteur. Hier's op my versteekte kamera, jy's geprank. Daar's 'n kamera daar agter.
grap julle om te doen. Daarom is ek nie verkeerd so. Smal vir my daar agter. Julle sal dit ek my hartaanval kry. Breakfast hoor. Hierdie man wil nie vir my kyk nie, hoor. Hy hang net oor hierdie toonbank. Hy wil nie omdraai nie. Hy wil my nie face nie so kwaad as hy. Ek kon fik baie goed nie so. Kyk, Ja, en as jy wil kom en sê ek wat ek doen nie, dan wil ek van vooraf smal raak. doen my 'n guns. Kyk in daai kamera en sê JD Pranks. Julle het my. Ja, julle het my JD Pranks. High five. Gevangen.